Aku angku ndak iyo raka. Malo boleh nikah sana bapak. Ayah ndak boleh begitu dia berwanya. Gigi lo pada awak. Siti Fatimah tu apa dek Nabi tu? Anak Sayyidina Ali tu apa dek Nabi tu? Balampi-lampi. Adia iyo minantu? Iyo. Hubungan Ali jo Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namu ayah Abdullah. Ali namu ayahnya Abu Talib. Nan Abu Talib ko dengan Abdullah ayah Rasulullah bala dia kakak saya sendua. Namu ayah Abdul Muttalib termasuk seorang yaitunya Atikah. Di Atikah tu bako Nabi anamu tu andeh Nabi tu. Ya, pendek kakak ju ayah. Pindah tu Siti na dibuat orang Atikah dia kan. Dalam pengajian namu cari Atikah ko agama ulama menjaga masih dikira ragu antara Islam kolah antara kafir. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib bala dia kakak dun sanak bapak. Di otomatis nan Sayyidina Ali ko apa lo dek Fatimah. Iyo apa itu? Ma bala dia kakak dun sanak bapak ju ayah diambil dek Nabi jadi minantu nan Sayyidina Ali ko apa dek Fatimah. Jalan ba? Apa libur liah dong ko indah ke Jawa apa Nabi membuat santiang lawak pun Nabi tu setiap kaji tu ambo buka di daerah awak ko banyak orang nama nentang batang kalau awak kadang-kadang jual aku angku ndak iyo raka malo boleh nikah sana bapak ke Ciambo ko kene orang ayah ndak boleh begitu dia berwanya gigi lo pada awak. Atu mangkuk gitu kaji. Jadi nan Sayyidina Ali ko bala dia kakak du sanak bapak jo Nabi ka. Si andainya Sayyidina Ali ko nyo padusi contoh kalau nyo padusi lah Ali ka boleh nikah jo Nabi tu. Bisa bapak itu. Apalagi jo anak Nabi itu tambah mulia kan. Paham? Madalil. Awak buka je lah di bawah rumah awak beko surat Al-Ahzab ayat 50 kalau tak salah surah nomor 30. Tu nak salah mo tu antara surah nomor 50 antara ayat 30 antara surah nomor 30 50 ayat jadi bermaksud azab tak? Mungkin antara kita nanti sikoko banyak yang menantang basuh nikah sanak bapak tu tak boleh. Itu di dalam adat Minangkabau tak boleh. Awak kalau di sarana ibadah di dalam pengajian yang kita kaji syarat bukan adat. Jalan. Jawab dah boleh lah. Banyak pilihan lain. Betul kita sebut cangkuan. Kecek Tuhan. Di dalam surat Al-Ahzab pangka ayat ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna tu pangka ayat di tengah-tengah apa sebut mereka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika di surah Al-Ahzab bagaimana tentang awak. Kalau Al-Quran ko dalilnya katai tak bisa diganggu gugat. Lihat mau ulama santiang mana pada santiang di Indonesia tak akan menggugat itu lah. Sabu Al-Quran tu dalil yang do dalam tak bisa kita ganggu gugat. Apa suawaan? Betu mangko dikaji di awak mahram. Nan mahram tu sia.
Nan mahram awak tu sakete ambo baca. Contoh kita laki-laki. Iya tak? Awak laki-laki bau mah. Nan urang rumah awak tu punya induk jo ayah. Iya nak? Jadi bagi kita nan minantu orang, mahram awak cukup singgo mintuo saja, nak dok kateh tu lain. Juan duang urang rumah ba tuang kuan duang kontan bana induk de amma tetap buat tahu du awak juan duang urang rumah. Hubungan kita seorang minantu cuman singgo mintuo habis. Nah do tu lain. Singgo mintuo hubungan awaknya masih hubungan mahram. Hubungan tak tahu tu. Tu maksud Contoh ambo ba. Ambo wudu ambo nan batal cuman jo bintuo padusi ambo seorang. Jo laki-laki mungkin lepas tahu dua awak dah. Kalau awak padusi, jo ayah suami awak. Dia wudu ambo batal cuman jo mintuo wudu ambo indak batal cuman jo mintuo padusi ambo seorang nak tahu dua ambo dia. Jo orang rumah batal, jo induk mintuo batal, jo ete orang rumah batal, jo adik orang rumah wudu batal. Siapa boleh nikah? Pasang dua tak boleh. Siapa Nabi mengisian, jangan engkau kumpulkan dalam satu keluarga, kata Rasulullah, istrimu dengan bibi istrimu atau adik istrimu, jangan kumpul berdua. Kau nak rancak nampak dewa etik orang rumah awak, tinggal anak dari awak dulu. Nikah BTN boleh tu. Ada ada. Iyo awak tak tahu etik orang rumah selama orang tinggal di Malaysia. Upo rancak banai etik orang rumah kira pada orang rumah awak. Anyu amuh dah kek-kek jo awak. Ayeuna, tinggal orang rumah awak ko nikah etik orang rumah tu. Dipasang dua tak boleh. Tak boleh dah, haram hukuman. Nabi malah-malayan. Allah paham awak tu. Jadi kita sebagai minantu orang, dan kita kan minantu orang saudara lah. Kita sebagai minantu, wudu kita nan tidak batal cuman jomin tuo awak saja. Kateh dokter lain. Kalau kita padusi wudu awak nan tak batal juayah suami awak. Kalau kami laki-laki wudu kami nan tak batal cuman jomin tuo padusi saja. Jual luang orang rumah batal wudu. Jual dia orang rumah wudu batal. Tahu awak ni tu? Understand? Yeah. Ada itu mangkutan tu dia awak sia yang mahram awak. Jo sia awak yang haram nikah. Kamu baca kajian. Kecek Tuhan. Wa banati ammika. Wahai laki-laki, kami halalkan kau untuk engkau, kata Allah. Boleh engkau nikahi. Siapakah dia, kata Allah? Anak perempuan dek saudara laki-laki bapa engkau. Jalan awak faham itu? Kami halalkan kau untuk engkau, wahai laki-laki. Sianan dihalalkan boleh kita nikahi anak perempuan dek saudara laki-laki bapa engkau. Nunan saudara ko dalam kaji kita di surau ndak nusanak dak kok. Nan saudara ko dalam kaji di surau baga dia kakak, saya sainduk maupun sainduk saudara namo itu. Kalau sana ibu ndak saudara namo itu doh, tu sanak famili namo itu lain. Kira baik nama tu lain. Nan saudara dalam kaji baga dia kakak saya sendoa, baga dia kakak saya. Iya nak? Saudara nama itu. Ambulang melihat. Wahai laki-laki, kata Allah, kami halalkan kau untuk engkau anak perempuan dek saudara laki-laki bapa engkau. Contoh. Ku awak laki-laki. Iya toh, ku laki-laki.
Cie, laki. Tuhan main bawa pajawan, wahai laki-laki, kau pajawan. Kami halalkan kau untuk engkau anak perempuan. Aku anak perempuan iya kan? Anak perempuan sia dek saudara laki-laki, kau saudara laki-laki ya kawan. Dek sia saudara laki-laki ya, dek bapak engkau kawan. Jadi nan ayah paja padusi tadi kau, jo ayah paja laki-laki kau, bala dia kakak saya indua berdua atau saya atau saya indua. Berarti namanya dun sana bapak boleh nikah di dalam Islam. Kalau awak kecian dalam Islam tak boleh. Kalau di Jawa nikah sana bapak tu boleh. Ulang boleh. Apakah beda Islam Jepang, Islam Amerika, Islam Palestina, Islam Jawa, Islam Piaman, Islam Topo? Beda aturannya. Sama je. Kalau kini kau sama, bahaman kau kini kau di awak tak boleh. Mengecian haram. Di kajian tak haram dah. Kajian boleh. Cuman ada orang Minang nak membuat dek rasa pareso tinggi. Mainnya jo manimbang. Gadang mulai pada muka ajar beku awak tangkal lu tuan ku kan mulianya. Ko ingin awak nikah sanak bapak jangan tinggal di Minangkabau kau. Bau tabang jauh-jauh. Sabu adik Minang nak membuat. Kok dibuat juga tabang jauh-jauh. Tu isi benar. Nah, baru kau Jawa itu Tuhan. Jadi dalam Islam hukumnya boleh, tak wajib dah. Boleh nikah dun sanak bapak? Boleh dalam Islam, dalam adat tidak boleh. Adat nak membuat. Di pengajian awak kini kau bukan nikah kajian. Masalah beko awak bau tua. Anak apa awak tu bau tua. Masalah meja awak. Kecik awak kan pada kakak tak sah nikah dah mak. Kan tak batal dua awak dah. Tu masalah beko. Kecik awak wudu tak batal padahal kita boleh nikah wudu awak batal dia. Kalau wudu batal di bawah sembahyang sio-sio ke agama menyangkut pau tu mesti dikaji. Bukan nikah gitu kaji. Kita kaji beko ba wudu awak. Jelas dua balon. Lapahan dua balon.